ki hebrit chongka AW Thomas Girls Home Jayao hakasngi balang kila job thiau ya ka klam COVID kapalapoi hakajaka sa jangki kabadon hajayao light dom. Kuman chukado hangni kidon hadu lai puprangut ki hebrit batsan ngut kinong yerap ki balai bit yau teu knyang jing pang COVID hakini ki kindiat sngi baladem. Ka jingjia ka bala peningo ya baro nangnu kiti ki hebrit ki bit. Baro kiti ki hebrit kentup yikinok sumar habalakut kapor balabu daka sorkar kila pau bikila koj pura. Kat kum gajing ethu di kong sanimika kriem badai superintendent jong kate kejakari khunswet ilai ethu badang ningkong kila syusa alut hakalingo haba kitip pakate klam kalapoi kate kejakasa. Kenang bakate kejakasa kan chingan na kabentaki hebrit bakin sa biang nakaliang ka clean man ringkat gajing etrilang bat kedor barsnong Green Age Shillong Press Club kila pelong ru kajing senret dawai ya kate kejakasa. Shwa kani layo ru ya kajing IT ya ki marbam shikibor penya jong kate kejakari khunswet bat ya kidawai penyap kenyang na kedor barsnong. Bagi dia lekam jadi kena ban pakai kebot, komdai ban pakai yang Jepang. Jadi tentang apa bos dang ni Jepang kena kelam. Cuma pun kita ngiru yang nomor ba. Jadi kita pakai kebot, aku cukup pun ni pakai kena yang Jepang. Memang ya banyak kendu kejat beliau. Abang ya si stay belum kebot. Abang ya sini stay belum kebot. Jadi kini kejing terwah kebede ba kena kam ke ba sotenat jeng kena konhon. Pawandang menemen lakhan met. Kami apor banyak syang banyak tai banyak kuno banyak pendai jadi kam. Letang dengan bagan ni pertai mentah berkaran kini WhatsApp group, share message, share text, tang mana ni yang lalak benda yang orang tahu yang ya cakap, nomor kini kam nama tak jadi semua kam bapa. Sedang ikran ni kabai deh kam jengi kini pertai kebor lalu masih sedang kini kesenam arajar arpo. Haba uni ukram COVID-19 ulario penuan rong kini kejela jengi. Lapas persemi ini hadu kata hendak kam ni kam syak bangun song kom song tuai pergi beriau hayeng in hak ban mi bina yeng nyemlak ban modor hakno kor kam ni pendiang kata kam jengi pedang ke jingpieng pedang ke jingsir hendai ngilong kum jo kin polit ki doktor tang hak mi be serak sekian rek kam guna ngi pat bang laj ke close contact kita ki beriau ki bayu aku juga por aku pasdang jo ni ke pandemik kaya ka bangi kendo kalong kung kini hikilat jerap kung hikilat jerap ikbiyo mendai tang bangin syut pathai kebor jadi ngihap clear kata karol ba kung ngila banyarap ikibrio kiban kam ka jerap ka pakerke nambar dei tang nang ba jungi kino pathai kebor ka bangila ban mobilize ngila ban organize namar ngi ong na mendai kung bangi kan sarong mendai bangiran direct contact ikiba halo nah kipor bastang jangani pandemic jerap kalong betang da ka bormet jingiakhun pen organize pen phone sini stay eba phone amnaram yemi house ni mendon house Indonesia ni pasang hakiski ba kham hadian tang ni perkat para no putai ke borjingi dan nyimla nang babro na pedang jungi kidi bagat biang kidan ki badan gona long yeng baduna kunta teteng ya experience kumnongi penwa ndiang ki bam kadi ni katai te kemudian pabangyo ini khobor ba ka jingiakhun jingi kanong ka compare na ki benai ki ba lain ikalong kaya iba sekerat bat nagalang jungi baro kibara ko isi jang kasilong pasta mi lambat to presiden ya besikmat tentang ini kam ini paru kajing dokumen ban yakendo ban syam yakum kini kekenhon cleansman ke ba ka nga first time hanga tangan so bakanton kini kekenhon ta kajing temu ke ba dese la ong ba kidla ban land yala de bakin ngai batung kho am tang kini ke yang ni andre sigi we ke jakar ma tinggi aku boleh kerpang itu bangkit bok ruang bakin nang ya semua dengan kam bat boleh unda undri itu bat ban lat dengan jingpang bora dom nang tai kini ki cleansman team nang tai kini ke Green Age team nang tai baro kini ki media ki press ba wan shane ban palai ke jingpang an ong bahdo mentalong blai uda ukene ringi kan khamtam ye phi ki ba ai men sem yangi ba wan nagapor shakapor mdan singi mdan met mdan senya long hakono kono kapor bangi call wat la dangim call ru phi wan phi rap yangi om tang haki jing ai lani haki tiar haki tar ne kabam kadi wat ya ka ten ya ka thlet ba phi ai men sem yangi bangin kham long bangin nom ngosa marwai kata kadai kawai ka ba ngana kaliang superintendent long ayo bor bha mat khamtam mat ki khon hang ne baroru ba di ki staff jongi ngan kren kan dia cepang long ngam ongkum no cepang gajing lap jong ni at first kalong ko bas ngopla ba
baki kon jongi kim yami sane setai handrai nganong kum nolong ba ndala le test pat ki ong ba okay ngia long positive tamlei le at first kal mdei ko basuk yangi ban pediang ba hakono kul kom bang yo an ki question ki babon ki ba ki kon jongi ki kali yangi na e ngi yo ba hakono ko dor long kum no ma phi mes ma phi ba mi ba ya ba yeng kum no ma phi phim ya yo te mangaru ngam nang ban jubat handrai ladang ahap ban yip benya i kita tharai haduk mentar ko jubab kam don tatang ko nga ai ku belebe ya iki bijing jana mar ladam don ka daw ngam tharai bakan wanja gini kitai tikumbang i ong hooi at first ngis ngau rem don kata ka stigmatization ka don hi haki first second third day lagi sing kong ba ar balai dai ka jing yo call na way na ar ki calling ak ong kum no pi yo don ki ba long kita ki experience jong ki ba kirkom keren ki ba do man sem ateng ngong kum ka in cha chang ne balai ngam la ban long hakono ko dor ba ki kon ki don hang ni ki yo haka long hakano kalenti bang adon ba ngamla ban sumar ngamla ban care ki handre la ya ki singi ki porpat long kumbadon ki house mother ki helper ki nurse ki cook hang nei long ki aimen se menga ki ong dei ke jing bakala jonga la nim dei ke jing bakala jong no long bakala theu yang ngi hap shu hun ngi hap shu priang de ke tanga ai kuble ki anti kong mai i miss bliss anya baro ba ki aimen sem long tharai la dem dei ke jing aimen sem jong pi bat siasa bamut long ngam tharai bangan la ban yeng namar ngai la denga kham long panik hi na kapor